b'Imana mwe narababwiye ati mwaba nk'Imana mwe ninzajya nicara kuri mikoro ariko izo microphone bazinyegereza hafi kugira ngo nze kuba nzifata neza gatanu kuri gatanu. Narababwiye nti ibi bintu ninzajya mbyinjiramo nkavuga ati ninjiye mu makuru nyamuneka navuga nti ninjiye mu makuru adasanzwe rebana n'umutekano, politike na diplomasi. Mujye mumenya ko ibintu byamaze kuba bihinduye isura mu buryo navuga ko budasanzwe. Tubaye ikaze rero, tubaye ikaze mwe mudukurikira aho muherereye hose by'umwihariko. Ariko kandi mbere ya kugira amakuru tuyinjiyemo by the way, kamanzi suza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Korine Mujejuro, baba bari muri Korine Mulangala, baba bari muri Korine ya Tongo, baba bari muri Korine ya Kinazi, bari Bujumbura na za Cibitoki. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Abantu bari Kenya, Tanzania, Malawi na South Africa, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ariko kandi rwose bari mu bice bigiye bitandukanye bose tubaye ikaze badukurikira bari hano irwata Masimba. Ariko Uganda mwari muzi ko nabo bariyo, Uganda bariyo, za Congo bariyo, ndetse n'andi hantu bigiye bitandukanye hirya no hino muri Afrika. Usanga no muri Nigeria bariyo bariyo cyane rwose. Yes, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ariko kandi rwata Masimbi mu ntara gatandatu diaspora batara mu bari Canada, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bubiligi ndetse no mu Faransa, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho. Ariko kandi rwose tuva imuzi n'umuzingo ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo. Nyamuneka ari nayo mpamvu nkubwira ngo batayari kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo. Fire reka twinjire. Ingingo z'ingenzi tugiye ingingo z'ingenzi tugiye kwibanzaho. Nabonye wa mupasiteri ngo ni Pastor Mbayahaga, ngira ngo murabizi rwose uyu mupasiteri mu gihugu cy'u Burundi yigize akarakajyahe. Nabonye rwose nyamuneka nabonye uyu mupasiteri rwose akomeje kugenda yibasira ubwoko bw'abanyamurenge. Ndavuga ati uyu mugabo yari yakagabuye ku mutima. Ariko bigendanye n'ibintu yatangaje cyangwa se arimo agenda atangaza, by'umwihariko ubwoko bw'abanyamurenge n'ubwoko bwagorewe kuri iki kigabo cyangwa se kuri uyu mugabo. Rwose impamvu mvuze ikigabo nuko ari munini cyane. Ni ukuvuga ngo amakuru namaze kwakira nuko uyu mugabo ngo ni Mbayahaga, ngo by'umwihariko ngo kuva yavuga kurinda ageze aha uko angana imyaka afite, ngo nta munsi n'umwe rwose ngo ari yumvamo ubwoko bw'abanyamurenge ngo yumve arabushyigikiye. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byose avuga ku banyamurenge ni ibintu navuga atari byiza, byose bibi ku banyamurenge uyu mugabo arabivuga. N'umunsi nabonye itangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibitangazamakuru bya hirya no hino muri Afrika bimwandika binamugaruka bivuga ati Pastor Mbayahaga rwose yarebye ibye akareka kugoma kwisheta ku bwoko bw'abanyamurenge. Ibi bintu rwose nyamuneka gabanya wa mugabo, gabanya abanyamurenge nabo ni abantu nkaho mwese muva amaraso amwe kandi mukora bimwe. Rwijya kubashyira mu kanwa kawe buri munsi urabavuga. Ibi rero sibyo nje kubabwira, ahubwo reka twigire mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kuba yanibandaho. Muraza kunyemerera dusimuke ahitwa mu mujyi wa Uvira, mubwire buryo ki icyitwa Katanyama z'Abazalendo nyamuneka zongeye gusubiranamo. Benshi bakagira ngo urugamba ruratangiye, benshi bagize ngo urugamba ruratangiye, ariko njye amakuru nza kuyakurikirana nsanga icyitwa intare zasarangwe ntabwo zigeze zataka. Abakomando cyangwa se abasirikare bagera ku 3500 nabo bamaze kugera mu bice bya za Ruvunge. Ibi nabyo aha ni mu bice bya za Uvira, niyo mpamvu ngomba kuyivuga. Hari ikitegurwa kidasanzwe ku kijyanye n'imirwano ishobora kuza guhuza cyangwa se igomba kuza guhuza izasarambwe n'igihugu cy'u Burundi cyangwa se n'Abarundi ndetse na FARDC. Ndetse ibingibi ubu tuvugana nyuma ya deployment z'abasirikare benshi barimo baragenda badeployingwa. Icyitwa AFC intare zasarambwe zamaze guhita zitanga gahunda idasanzwe, zitanga amabwiriza ku basirikare babo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba yuko ibyo bashaka bashobora kuza kuyibaha. Abantu b'Imana narababwiye ni ibintu mukina nabyo
ibintu mukina nabyo iby'iyi ntambara narababwiye ati mubigenze gake mugiye kubona urugamba. Uwitwa Sebarundi ashobora kuba agiye guhungabanira cyangwa se kubonera byinshi muri uru rugamba. Ndababwira nibyo umujyi uvira mu bitereke hasi, uyu mujyi uzababarizwamo ikintu bita umurundi. Uyu mujyi uzababarizwamo ikintu bita umurundi. Umurundi agiye guhura n'akaga gakomeye cyane kandi mubireba n'amaso yanyu. Ibi si byo tuje kubabwira bya Uvira kuko murabizi igihugu twibandamo n'iki Burundi nuko n'abarundi barimo baradiployingwa hano. Niyo mpamvu turimo turababwira tuti ibintu bishobora kuza kugenda gutya na gutya tukabona umujyi wa Uvira ibintu bihinduye isura. Ibi si byo nje kubabwira ahubwo munyemerere duhita tugaruka ku makuru adasanzwe arimo aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ivumbi ryatumutse nyuma yuko uwitwa General Neva, uwitwa General Prime Niyongabo amufata inyamabanga adasanzwe by'umwihariko n'ibitabo bikomeye yanditse akabimufatana ngo uyu mugabo ashaka kubikoresha kugira ngo arimbure bamwe mu bo bafatanyije kuyobora iki gihe cyangwa se muri ibi bihe atangiye ashyira abandi bayobozi. Ibi niba mwibuka tekinike uwitwa Chilomba cyangwa se Kisegedi yakoresheje ubwo yiyamamazaga, iyi tekinike isa nkaho uwitwa General Neva nawe yo agiye gukoresha. Ngira ngo murabizi mu minsi yashize hafi uwitwa Ernesto, nyuma yo gupfa Ernesto uwitwa Gervas nako bakunze gutazana kugarika ahita baritaya baramutaringisha. Ubu tuvugana hari amakuru yemeza ko uwitwa Reverend kuri y'umunyamanga mukuru wa CNDD-FDD bashobora kuza kumushyira ku ruhande. Ikindi kintu kirimo kiragaragara ni ukuvuga ngo uwitwa General Prime Niyongabo mwenyewe kashe makokera umugambi mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi nawe nadacunga neza bashobora kuza kumukimiza. Mwaba nk'Imana mwe, ese mwaba muzi iki gihugu cy'u Burundi kirimo kirategura? Mwaba muzi by'igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura? Ndaje mbabwire mube mwitonze gato. Turaza gusimukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubu tuvugana namaze kumenya amakuru ya drone 3 zitwikiriye ahantu, ndetse izi drone 3 ngo zikaba ari drone zidasanzwe igihugu cy'u Burundi cyahawe n'igihugu cy'u Burusiya ngo zishobora kuza kwifashishwa mu kugaba ibitero by'umwihariko mujyo Uvira mu gihe urugamba rwabaye imbere. Ese mwaba muzi uko nubwo izi drone zimo zategura icyitwa intare za Sarambwe nabo hari indege z'intambara bafatiye ku kibuga cy'indege ya Ruporogoma? Ibi bintu murabizi. Niyo mpamvu babwira ni uru rugamba mwaba nk'Imana mwe, uru rugamba nubwo bavuga ngo rurimo batupokarame, uru rugamba nubwo bavuga ngo rurimo bande na bande, uru rugamba ni urugamba rukaze. Ni urugamba kandi noneho igihugu cy'u Burundi kirimo mu buryo bweruye rushobora no kuza kubagiraho ingaruka. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira nubwo igihugu cy'u Burundi kiri kuryamira amajanja, icyitwa Red Tabara nacyo kiri mu myiteguro idasanzwe mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru mfite nuko isaha ku isaha iyi Red Tabara iregeye, ikaba iregeye nyuma y'uko FARDC n'abarundi bamaze gutangaza ko bagiye guhagarika ikintu bita twirwaneho muri Sud Kivu. Bagiye guhagarika ikintu bita twirwaneho muri Sud Kivu. Ese ubundi ibi bintu biraza kubakundira? Ibi bintu biraza kubashobokera? Nyamuneka ibi bintu biraza kubakundira? Biraza kugorana. Biraza kugorana mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose binatangazwa kuko nk'ubu munyemerere mbabwire ko turi bugaruka kuri byinshi cyane bijya bitandukanye, ariko aya makuru turi bugarukeho. Nyamuneka aya makuru turi bugarukeho biraza kugusaba gutera agatebe. Ubu tuvugana uwitwa General Guillaume Bunyoni aracyakingishijwe ijisho. Impamvu acungishijwe ijisho turayizi. Impamvu witwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu mugabo akimucungishije ijisho twese turayizi. Ni impamvu yuko mu gihe yacunga nabi bashobora gukora ku gipurizo ugasanga birahuye ngo wa.
ni ukuvuga ngo uyu mugabo aracacungishijwe ijisho kandi amakuru mfite atari ivumbi. Uwitwa General Neva aramutse yongera kuwegukana kuyobora igihugu cy'u Burundi, ibi bintu biraza guhagarara. Ibi byo gutotezwa aba ba Bunyoni bari mu magereza, uyu mugabo murabizi yuko bamushinza kudeta y'u mwaka 2015 ndetse ngo n'izindi kudeta zagiye zitegurwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu murabizi neza, yuko rwose ngo isaha ku isaha bishobora gutuma ibintu bihindura isura. Abantu b'Imana njye murambabwira nkababwira nti ibintu mbababwira mujye mubifata uko biri, uko nabibabwiye. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite ibibazo, hari umuvandimwe ariko uzi ko bitewe n'ukuntu aya makuru nayinjiyemo, noneho hari ukuntu nyine amakuru yinjiramo, noneho ugasanga kuba wagira gutya rwose ngo wibuke ngo ntiwavuze impfunyamfugi, ugasanga biragoranye rwose bitewe n'ukuntu amakuru nayinjiyemo. Sinkubeshya ibintu byo kuvuga impfunyamfugi rwose ndumva byagoranye, ntabwo nkivugira nka prolonja paka bikaza kurangira, ahubwo nkarutse inyuma mu byo yenda navunaguye gake ariko nka prolonja paka, kuko rwose uburyo mfite imyuka n'amagambo yo kuvuga ni ibintu bitangaje cyane. Nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwira yuko uwitwa General Mwenyewe Prime Niyongabo arimo arakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa General Neva ibyo akora byose amukure mu kanwa ke, ndetse ntazi no gukora ikosa ryo kuba yamukimbiza cyangwa se yamukura ku buyobozi. Igihugu cy'u Burundi kigahomba byinshi, kabisa. Ubu tuvuga nuko bwije nuko weekend nako ibintu bikomeje guhindura isura. By the way, nako ibintu bikomeje guhindura isura. Uwitwa Neva akomeje kuba Neva akomeje kuba Neva kugeza amagingana n'ubu tuvugana. Numwe mu bantu ushobora kwikanga uyu munsi batari mu gihugu ejo bakaba bakirimo, uyu munsi bakaba batari mu gihugu ejo bakaba bakirimo. Impamvu ni impamvu nta yindi, ahubwo impamvu nuko arimo arikanga ko bamwe mu bo bafatanije kuyobora bashobora kuza kumukora akantu, noneho bikarangira intebe ye bayikabye. Murabizi turacyabura imyaka igera ku 2 abura 2 years kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigira amatora ari ku rwego rw'internationali yemewe y'umukuru w'igihugu. Ese koko iki gihugu kiraza kugira amatora y'umukuru w'igihugu witwa Neva kiyobora igihugu cy'u Burundi? Ibintu mubyanjye muri comment. Murabizi ko datazamushishwe, murabizi ko aba bagabo nubwo bari mu ntambara barimo barahushwa amakudeta. Ngira ngo mwarabibanye ejo bundi kwa Kisegedi bamwita General Christian Kiwesongesha. Uyu nguyu yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo, ubu no musikare uri hafi ya perezida rwose wungirije wa Kisegedi, utanga inama, umujyanama mu bya gisirikare. Urumva ni umuntu ukomeye cyane. Ejo bundi ntiyaramushoje se? Amakuru nitwayababwiye. None urumva nimba ibi bintu biri gushaka kuba mu gihugu cy'u Burundi ndetse bigashaka no kuba mu gihugu cya RDC, biraza kugenda bite? Biraza kurangira birangiye bamukuye mu nzira. No kuvuga rero mu gihugu cy'u Burundi, niyo mpamvu nkubwira ni abataramu bagomba kuza kuba maso bakaryamira amajanja, kuko muri ibi bintu navuga byo gufata Uvira, ahubwo nibacungana imbaraga nyinshi bakazijyana Uvira, bishobora kuza kuba baha ibibazo hano ku kibuga cy'indege no kuri radio na televiziyo by'igihugu.
bishobora kuza kuba abantu ibibazo ugasanga imbaraga nyinshi bazishyize Uvira mu gihugu mo imbere nta kintu basizemo, noneho abataramu bagahita babakora kakakoryo ka pa none ko imbaraga nyinshi baraba bamaze kuzitwara. Biraza kugenda bite? Biraza kugenda bite nyamuneka? Ibi nibyo mbabwira rero ati nyamuneka we never rwose uri never nyine kora ibyawe witurize. Kora ibyawe witurize. Kora ibyawe witurize kuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuguhindura kana. Bishobora kukubana bibi cyane. Bibi cyane. Bibi cyane. No kuvuga ngo nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwira yuko noneho hano i Bujumbura ku kibuga cy'indege nubwo izi ndege zirimo zirategurwa zigategurirwa Bujumbura, hari n'amakuru mfite atari ivumbi yemeza ko isaha ku isaha hashobora kuza kuba ibitendo kandi bikomeye. Ibyo bitendo bikaba byanakorerwa no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Maze iminsi mufata intasi, none izi nasi mumaze iminsi mufata, izi nasi mumaze iminsi mufata niziza abazituma nibaza guhaguruka biraza kugenda bite? Abazituma bagahaguruka bakaba ati noneho twaje twambaye twaje, biraza kugenda bite? Kandi iki kibuga cy'indege cya Bujumbura basura buri munsi never nacunga nabi, bizamubana bibi cyane, bizamuhindukana. Bizamuhindukana kabisa. Nukuvuga ngo nk'ubu ndimo ndakira amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi agaragaza ko isaha ku isaha hano muri iki gice cya Ntuza, muri iki gice cya Ntuza cya Bujumbura, umutekano uko bwije nuko bukeye urimo urakazwa, kandi kukazwa k'uyu mutekano urakazwa, ariko ari nako abasirikare mu bari bacunze umutekano bamwe muri bo bakomeje kugenda bahindurwa. Impamvu barimo barahindurwa, hari ubwoba bukomeye yuko izasaramwe zishobora kugira gutya zikaba zakora agatendo. Hari ubwoba bukomeye by'uko ubutasi bw'u Burundi bushobora kwikanga bamwe mu bo barimo barakoresha ubutuvugana aka kanya bashobora kubasoza, kandi ibyo ni ibintu bishoboka. Ni ibintu bishoboka. Bamwe mu gukorana nabo bashobora kurangiza, bashobora kugusoza, ugasanga baguteye kudete cyangwa bigize ukundi bigenda. None wabahagarika se? Wabahagarika mu buye buryo udafite imbaraga zo kubahagarika? Yes, nukuvuga ngo rero ahanga Bujumbura nyine urumva abasirikare bari guhindurwa uko bwije nuko bukeye, bagahindurwa ubutitsa mu rwego kugira ngo haze kubaho ikintu navuga yuko ari nko gutanga umusada, cyangwa se haze kubaho ikintu navuga yuko ari ugukoresha abantu batamenyeranye mu rwego kugira ngo ugerageza kugambana afatwe. Gusa n'ubundi isaha ku isaha ni ibintu bishoboka cyane. Umuntu yakugambanira akakurangiza, umuntu yakugambanira akagusoza. Yes, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose bitangazwa. Ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda atugiraho uburyo navuga ko budasanzwe. Tuvemo gato tugaruke ku kijyanye na CNDD-FDD. Ubu tuvugana abataramu baracyacungana ku rwego rwo hejuru. Aba agatoni rwasa buriya bagenda bagaceceka, ariko amakuru mfite nuko bataryamye. By the way, ntago abataramu baryamye. Isaha ku isaha ni bamwe mu bantu bashobora gukoraho uwitwa General Neva. Aba banda kugarika bamaze gutera imigongo ubutegetsi. Ni hamwe mu bantu bashobora gukoraho uwitwa General Neva. Reka mbashimire dusubikira ahangaha, ariko mu kanya gato kari imbere turaza kuza tugaruka n'andi makuru mbabwire ati mwe murebye ibyo rwose ibindi turaza kugenda tubikomozaho.
nagira ngaruke ku biriko birabera muri East Congo na cane cane ibijanye n'irya proposition ya Doha. Narababwiye yuko buriya leta ya Congo ntirigera igira umutima wuguruye wo gukemura ibibazo biri muri East Congo, ahubwo iracafite icizigizigi ko bishoboka yuko ishobora kwigarurira East Congo biciye mu biganiro canke biciye no mu muheto. Ntibaracika intege, uravye ibyo bavuga n'ibyo bakora bitajana. Ni ibintu rero vyerekana yuko bishoboka yuko leta ya Congo itarava kwizima ngo yumve yuko AFC M23 ari partenaire bakwiye kwicarana bakaganira uburyo bwo kubaka ubusha kandi politike ya Congo. Nico gituma rero ubona bavuga ibi, nimba umwe mu mutegetsi wo muri Congo avuze ibi ukazibona nk'umusirikare arahagurutse avuze ibindi binyuranye n'ivyo biba vyari vyitezwe. Cyo gituma rero mbona yuko leta ya Congo ahubwo mbona umenga iri mu bintu vy'inkinamico. Ibintu vy'inkinamico rero niyumvira yuko bishobora gusamaza M23 canke ugaca usanga M23 iriko yumvira yuko hari ibintu vy'inyungu ishobora gushikira vuba biyoroheye biciye mu biganiro. Ariko niyumvira yuko amateka y'ivyabaye y'ibiganiro na leta ya Tshisekedi, uhereye ku biganiro yagiraniye na Kabila, uhereye ku biganiro agiranira n'abandi banyapolitike, ariko ugasanga nta kintu na kimwe gishobora kuja mu ngiro. Sinzi ivyizigizigi AFC M23 ifite yo kwirirwa yiruka iyo za Doha, kuko mbona yuko kuko nababwiye partenaire AFC M23 yagomba kuganira nawe ariyo guverinoma ya Congo atari partenaire fiable bashobora kuganira ngo bagere kuri gahunda zifadika zishobora gushirwa mu ngiro. Rero niyumvira yuko AFC M23 itosamazwa n'ivya Doha, ahubwo ikwiye kubandanya gahunda yayo yo kugira ngo mu bice bya East Congo hagarukanwe umutekano, mu gihe imaze kwerekana yuko ibishoboye. Sinzi ico irondera ku mikoranire ya leta ya Congo kugira ngo amahoro agaruke muri East Congo, ahubwo nk'uko nakomeje ndabivuga AFC M23 ikwiye gukomeza yiyambaza u Rwanda, ikwiye gukomeza yiyambaza Uganda kugira ngo bakorane mu kugarukana amahoro n'umutekano muri East Congo, kuko yaba Uganda bifitemwe inyungu kuko East Congo ibangamiye umutekano wa Uganda, kuko ibitse indiri y'abateroriste bama binjira muri Uganda gusasika inganda muri vya bitero vy'iterabwoba. Kandi n'u Rwanda nago rufite inyungu mu kurandura FDLR n'iriya yindi migwi ibangamiye ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero niyumvira yuko burya ubandwa ni wabanda urugi. U Rwanda rufite inyungu kugira ngo rubone umutekano uhagije mu gukorana vyeruye na AFC M23 mu gukora igikorwa cyo kurandura iyo migwi iteza umutekano muke muri za Kivu.
kuko ibi bintu by'abanyamerika, ibintu by'abanyaburaya, bya katare, by'ababirigi, bobo erega bafite inyungu bakurikirana, bafite inyungu batagomba gutakaza, kandi buriya ibi bihugu by'ibihangange ntibyifuza kuganira na leta canke imigwi ifite imbaraga, biba byifuza kuganira n'abantu badashoboye nk'abariya ba Tshisekedi, nk'abariya ba Ndayishimiye, bashobora gusakrifya les z'igihugu bagashira imbere utunyungu bo bashira mu mifuko, ugaca usanga rero ibijanye no kubabara abanyagihugu ivyo ntavyo bababaye. Cyo gituma rero buriya u Rwanda, AFC M23, Uganda nibo bafite inyungu erega mu byo kugarura amahoro n'umutekano muri East Congo, kuko izo guverinema zibangamiwe n'imigwi iri muri East Congo. N'Uburundi nabwo buriya cari ikibazo, Uburundi bwagomba kuja mu njana imwe n'u Rwanda na Uganda, ariko mu buryo bwo kutamenya, bwo kudatahura inyungu abarundi bagomba kubona mu gihe East Congo yaba itekanye, kandi East Congo ikaba ikingiwe n'umugwi ukomeye mu vya gisirikare ushobora kugarukana amahoro, kuko Uburundi burazi neza yuko za mayimayi zigenzura kiriya gice ca Sud Kivu, iriya migwi ya za mayimayi itashoboye kuba yobuza imigwi yatera Uburundi, arizo ziriya za FNL, za Nzabampema, ndetse n'ivyavugwa vya Red Tabara. Barazi yuko ziriya za mayimayi bagiye gufatikanya nazo, ziriya za FDLR bagiye gufatikanya nazo, zitashoboye kuzana umutekano ngo imbibe z'Uburundi zigira amahoro muri kiriya gice Uburundi buhana imbibe na Congo. Sinzi rero inyungu Uburundi bubona mu gufatikanya n'iriya migwi ya FDLR ya mayimayi, ahubwo iriya migwi ikwegera ibibazo Burundi. Urabona nk'uriya mugwi wa FLN wateye mu Rwanda uturutse mu buraruko bw'Uburundi, unyuze mu kibira ariyo Nyungwe yo mu Rwanda. Murazi yuko byazanye agatotsi, ahubwo nyene iyo migwi iguma ikebeba ku mbibe z'Uburundi, izanira agatotsi mu mibanire y'Uburundi n'u Rwanda na Congo. Rero Uburundi je mbona ko bwahisemwo nabi mu kwiheka inyuma y'imigwi idashoboye, y'imigwi itizewe, y'imigwi idashobora kugira ico imaze, ata ntumbero ifite ya politike itomoye yo kugarukana amahoro n'umutekano. Ahubwo Burundi bwihetse inyuma y'imigwi iteza imvururu, imigwi icikora gusa ari gukorana na za mafia z'abantu baza kurondera ubutare, cyangwa ibihugu biza kurondera ubutare muri kiriya gihugu ca Congo. Rero mbona Burundi bugiye kuzogira ibibazo kubera guhitamwo nabi, kwiheka inyuma y'imigwi y'imburakimazi, y'imigwi idafite gahunda politike itomoye mu bijanye no kugarukana amahoro mu karere. Ahubwo Burundi bwari kwiheka inyuma canke bugafatanya n'u Rwanda na Uganda, kuko n'ivyo bihugu bigomba kugigwa kw'ingaruka mbi z'ibibera muri East Congo. Ariko rero Burundi ko bwahisemwo ahubwo gufatanya n'iyo migwi iteye imvururu, ibangamiye umutekano w'ibindi bihugu, niyumvira ahubwo ko Uburundi buzohabwa bushigwa mu gatebo kamwe na za FDLR na za mayimayi
n'iriya yindi migwi yose ihungabanya umutekano mu bihugu nk'u Rwanda na Uganda. Rero niyumvira yuko abarundi bakwiye kuva mu muzimagiza, Ndayishimiye akwiye kuva mu muzimagiza, amazi atararenga inkombe kuko ashobora gushirwa mu gatebo kamwe n'iriya migwi ikorera muri East Congo ashobora gushirwa mu gatebo kamwe na leta ya Tshisekedi. Hanyuma rero ugaca usanga rero Uburundi ingaruka z'intambara zibereye muri Congo zihuse kugira impact ikomeye kandi mbi ku Burundi. Rega leta ya Kinshasa, urabona Kinshasa iri kure, iri kure cyane y'ibibera muri East Congo, ndetse burya ni naco gituma itavyitaho cyane kuko biyumvira yuko byogorana nuko bishobora gushika vuba Kinshasa. Ariko Uburundi bwigize igikoresho, nibwo buri hafi, ndetse izo mbaraga zose ziriko ziragwanya iriya migwi iri muri East Congo. Burundi rero ahubwo ndabona yuko niyumvira nimba agatiro barimwo bakwiye kukavamwo, nayo ubundi nibatakavamwo